This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Kajingsa thambor ba kajingsa pendek ki trai mulok ki basang basa hak hapot hak iwai pat ki judgment riu kam dai sho kajingja ka badang suja menta menne nrai ka dei ka balaja na ka por bat ka bala ban ongru ba ka ni kajingsa thambor ki trai jela kadang yai beteng ban ja hadu kini kisngi dang hak step jong arpusan trek jelio arhaja arpusan ki bor penyat chnong ka lapangap West Janty Hills District kepadon markup bat ka Karbi Anglong District ka jela Assam haringkat ki noy lambat ki dekhot seng bhalang baper bakentup ya ka KSU West Janty Hills District ka FKGGP West Janty Hills Hinyu Trap Achek National Movement Jantia Students Union bat ki weipat kila hiar selum penthor ban jenrat ya ki tenrai ding bat penpra ya ki yeng bala thung bat sna bi an ki jat ben riu Karbi hakabaki pulat Assam ki bala wan ban tuklar ya ka ni la siat penma sesun bat kawang stun grenade lani bom pensat khmat ban penpraya ki hagajing persang ban sngo thok khamsai halor ka ei ka bala penlong ki seng bhalang ban let tuklar halor ka ni gajingja nakaliang sulong mel ula yo banyakran bat uba Donald V Thaba General Secretary ka KSU Central Executive Committee Hakajing kran baru ba Donald haka arpusan terik jelio araja arpusan hapo ka office trai kam jonga seng kepadan hajayau pedeng uba Donald ulaong bahabai dei baga jingken turport ki judgment riu Karbi nakaliang ka snong nakapor syakapor ka jupen sngo syaki bor badai pet Henry Kim syamlale AA bat kumta nakaliang ka seng kala syami ka sin jam namar ka jingle ki Karbi ka long ka bamya hap satya nakapor syakapor hili pordo personal jungi po haput ndu lapangap ang kopi mukro ang pi Siri Spori Moi District Rugi Pardo Persam Lagi Syat Hombor Bagi Lipat Karbi Berunjuk Kulit Assam Bagi Liat Karbi Bat Dengan Pai Baik Spor Lapangap Dengan Ikam Dia Sin Kebanikong Burgun Sin Barangkali Yang Kaseng Nilai Yar Bila Ilit Syati Badan Kono-Kono Kejengah Kanal Berunjuk Jengkip Ru Napok Haki Isu Lapangap Unit Pokok Alam Jom Presiden Agustin Lamin Ujuk Pentip Ini Bah Ini Karbi Dengan Spor Juan Dengan Kidawa Pisai Kulit Assam berpendik nak por di kemudian ke barang sudah jah mission ruway Pardo personal jungi rasa penyap setia karena berkom penyap perut ngintip menu penyap perut ngintip dia kini ki kendiat arsnya lai seni kini ki kulit Assam dekat bagi beriu po Karbi Anglong ki Karbi ki wan bantung di tenraidin ki wan masna ki yin hagi jaka jungi kasih di nakaliang ginok sensasyon jung ka than lapangam Ila Pentip Sebuah District Administration Bandai A dari Kim Siem Layu Jubab Hadin Kim Siem Layu Jubab Ki Pentip Nomar ya Ki dekat jangka Seng Lembaka Ki isu lapangan unit Mat meneh ni nakaliang Ki isu West Janty Hills District Unit Apa wajang alam jang Presiden Samla Lek Harsengkram Ila elek kemba Aspangut Mat Yarsti Ban Agi Jang Kersam Jadi Nong Sensasyon Bagi Paiba Ki elek Ban Pra Ban Jenrap Ikitu gidieng berkunjuru ikitu gitung Karbi. Namar ka jingle ka jungi Karbi bentungi itu kemudian kam ya ka jaka ka jungi khasi. Tina kaliang bagadir ka jaka jungi paiba jaka beri mutra. Mana kaliang ka seng ni bagi nong sok stung mlakan priang namar ka jingle betu jungi kalau kulun ni jaka jungi. Mat da ka jungi mansin maru kham sykia ka district administration. Na kaliang ka seng bagi gui kanungan sang balang bagi nong sok snong kinong ngilam snong. Dalit pencerat no itu kidieng itu jintung dengan tadi kieng kitung bantai bagi payah kienrei hapden kata kajing jenderat pada gini Assam Police kira siap lagi tiar gas baiklah siap penmaru penperai ba maka adi benmi kajing kan at bajur ba rei data adu hadian ba kiwan no kalian ke district administration juga West Janty Hills ba salah pentem banyak keren ni abang ya keren ni begitu khot gijungi setia berkunjuru ya ki nang dalam senok setia yang iba ki don kata kajing lenga kajing pisah nomor kajing wan thombor nak por ki bulat Assam bagi ni jek dari Karbi Henry nak kalian ka government kajungi pada commission lale ban ajing ada Henry ni iru ba ki don kata kamsim ban menyada ya lau jong upur Assam bagi khot gijungi cha ti shala pangap ru ki isu lapang unit ru nakapor kipit perman penyukun persah itu dibor ki bawan ngasam bat kajing keruo kamu akuan pas ngurti kalong ba manta kidang wan dang napo West Janty Hills District Unit ndrei lada ka sarkar kamla li even ajing ada yakin mansi ban penmi na baro kawai beri nutram man ajing ada perdo personal mesti
Nalor kata ulo angru baka sarkar lada ka dei shisha ka kmi pa ki trai ri trai mulok ki ban ai ki lat jinga da ya ki brio ki basang basa khaput bat ban benram ban ka liang ka unit ka badan ha West Gentiles district kan salai ban bo da ka jingtho sau DC bare ban bo no ya ka temporary outpost ha ka te ka jaka Sarkar Meghalaya la ka dan sang ta cikit clear la long sang ta kmi pa jong borok ki nak snong ki trai ri trai mulok junga jela Meghalaya ki dei ban ai ru ta security ki jinga da ya ki mar balada ka sarkar kam ai ki jinga da kamut ki basungsi kembalaja po lang pi kembalaja po mukro kembalaja shen po lapanga bru sa penya ku bru kinang yai beteng balada kini kinang yai beteng ke penbitar ya borok ki pa bru nutrap penbitar ya borok ki khot jong seng berki kui kun seng balang bar ngimban si bala shai sing ya ban shem pada di sin jam kham tenge di ha jingi keren ka jongi bagi nang elam jong ki isu West Gentiles District Unit la pertip shingi ka Central Executive Council ba la shahi kin lek ban bu da ka dor khas Ahmad jong DC jong West Gentiles ba ka District Administration ka Police Department ka di ban bu ya ka temporary outpost satu menyadai Perdok Persnam ti lada ka sarkar kamla ban penbiang ya tak jingdawa ka jongki ban bu ka temporary police outpost kemat kisah simpat sekwi sinjam ke ibu kingge Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta ka sni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.